Cerimônia lançamento mobile banking honaram Brimo Timor-Leste no lança programa literacia financeira digital, o Banco Central, Banco Mandiri Timor-Leste, Mandiri Living Brimo Timor-Leste, BRI, relaciona a celebração Lorong Poupança Nacional Badala Sanulo, Campo Digital Badalhat, nebe realiza o Banco Central Timor-Leste e a Centro Convenções Dili, sexta-feira, General Manager BRI Timor-Leste e entrevista hateten, sistema mobile banking importante para povo Timor-Leste, no facilita cliente sira atual transferência osan banco lihusi mobile banking. Jadi begini, kalau ngobrol sedikit secara teknis, bagi teman-teman yang sudah punya rekening di BRI, maka akan bisa melihat saldonya berapa melalui mobile, melalui HP sendiri. Nah, kemudian uangnya bisa dilihat jumlahnya berapa, akan dilakukan apa? Misalnya uangnya akan dipergunakan untuk membeli pulsa telepon misalnya. Itu bisa langsung dibelikan di situ. Jadi ke depannya nanti terus akan kita tambah manfaat-manfaatnya supaya bisa lebih banyak pemegang rekening di BRI tidak perlu datang ke kantor, tetapi cukup dengan menggunakan teleponnya sendiri sudah bisa melakukan transaksi. Itu Pak maksudnya. Untuk masyarakat Timor-Leste, mari kita sama-sama memanfaatkan momentum ini karena digital literasi, digital finansial merupakan program bersama dengan Bank Sentral untuk membuat keuangan, sistem keuangan di Timor-Leste ini lebih maju, tentu saja dengan menggunakan digitalisasi. Untuk itu marilah kita sama-sama membangun. Baik, hari ini dengan bangganya kami Bank Mandiri memberikan hadiah buat Timor-Leste atas 49 tahun Independence Day Timor-Leste berupa Livin Bank Mandiri. Livin Bank Mandiri ini adalah mobile aplikasi digital kita. Jadi nasabah Bank Mandiri bisa melakukan transaksi secara online. Baik itu untuk cek saldo, lihat historical transaksi, transfer ke sesama Mandiri, transfer ke bank lain di Timor-Leste, termasuk transfer ke Bank Mandiri di Indonesia. Governador BCTL hateten, plataforma digital indústria financeira promove digitalização serviço financeiro, onde moderniza sistema pagamento e eficiência no efetivo. Plataforma digital ita usi indústria financeira continua a promover digitalização serviço financeiro ninia, onde moderniza ita ninia economia, sistema de pagamento, nomos eficiência e a economia. E não é a população, lilu cliente sira o banco sira nebe que hakara kasi suba serviço digital o banco sira, a favor contato ita bot sira no banco sira e sir se fornece serviço da nebe ita bot sira. E dane a linha ho programa Banco Central ninia nebe que mai ho programa ida naram banco e haunia bolso e também ita mai ho programa banco e haunia bolso ita husu para banco sira hotu tem que e internet banking ou mobile banking. Celebração participa o primeiro-ministro, presidente da República, presidente CCITL e no convidado Ciracelo.